Energija pokreće svet i njena uloga u savremenom poslovanju i životu svakog čoveka je ogromna. Bez energije svet bi jednostavno stao. Na prostorima Rusije i Ukrajine nalaze se najveće nalazište energenata u Evropi, pre svega tečnog naftnog gasa, koji se brodovima, kamionima i železnicom transportuje po celoj Evropi. Gas iz Evrope, pre svega iz Nemačke i Poljske, stiže železnicom direktno do Subotice, a iz strateških razloga gas iz Rusije, Kazahstana, Ukrajine i Belorusije stiže do mesta Zahonj, koje se nalazi na samoj mađarsko-ukrajinskoj granici. Kompanija Eurogas sa svojom mađarskom partnerskom firmom Transfer R posjeduje modern terminal za pretovar tečnog naftnog gasa kapaciteta 15.000 tona na mesečnom nivou sa skladišnim prostorom od 2000 kubnih metara. Kompanija raspolaže železničkim i kamionskim terminalom za carinjenje i pretovar robe iz ruskih u evropske vagone, kao i iz vagona u kamione, a sam položaj terminala obezbeđuje odličnu stratešku i logističku poziciju. Tečni naftni gas se dalje distribuira do određenih kupaca po celom regionu Balkana i dela Evrope. Sedište kompanije Eurogas, koja je članica Lion grupe, je u Subotici i ona na teritoriji Srbije i Crne Gore postoji od 2000. godine, a njena osnovna delatnost je uvoz i veleprodaja tečnog naftnog gasa i naftnih derivata na teritoriji Srbije i zemalja regiona. U proteklih 13 godina uspešnog poslovanja, kompanija koja danas ima preko 100 zaposlenih je postala lider na tržištima Srbije i Crne Gore na polju poslovanja tečnim gasom sa sopstvenim autogas pumpama i skladištima tečnog naftnog gasa, u okviru kojih se nalaze i punionice boca za domaćinstvo. Kompanija Eurogas posjeduje 3 licencirana skladišna prostora kapaciteta 3000 kubnih metara. Skladište gasa u Subotici je skup 15 stabilnih cisterni, gde se mogu odvojeno držati različite vrste naftnih derivata, kao što su propan, butan i smeša propana i butana. U Subotici sa 2 autopretakališta vrši se sinhrono punjenje 2 autocisterne, dok se na 6 vagonskih pretakališta vrši pretakanje iz železničkih vagona. Pored carinskog skladišta, koje može da primi 11 železničkih vagona, dužina pristupnog koloseka omogućuje skladištenje dodatnih 1300 tona tečnog naftnog gasa u vagonima. Manipulacija vagonima se vrši sopstvenom lokomotivom i lokotraktorom. Kontrola količine unete i izdate robe se vrši na jednoj železničkoj koloskoj i jednoj koloskoj vagi. Ukupan kapacitet skladišta iznosi 1000 kubnih metara. U toku su završni radovi na izgradnji skladišta tečnog naftnog gasa Zmaj u Beogradu, čiji je investitor Eurogas. Lokacija trenutno raspolaže sa 2 rezervoara za bela goriva, ukupno kapaciteta 2000 kubnih metara. Objekat posjeduje 3 vagonska i 2 kamionska pretakališta i železnički kolosek u dužini od 380 metara. Kapacitet skladišta u luci Senta sa raspoloživih 6 rezervoara iznosi 1000 kubnih metara. Utovar i istovar tečnog naftnog gasa se vrši na 2 autopretakališta, 3 vagonska i na jednom brodskom pretakalištu. Luka posjeduje i carinsko skladište za reeksport, a zbog svoje geografske pozicije i lociranosti na strateškoj tački, u industrijskoj zoni na reci Tisi, akcenat skladišta je na dovozu robe rečnim putem. Za te namene na raspolaganju su 3 samohodke i 1 barža. Eurogas se danas nalazi među najvećim uvoznicima gasa u Srbiji i pored transporta gasa, vagonima i kamionima, u velikoj meri koristi i transport brodom. Eurogas od sestrinskog preduzeća Europetrol Trans iznajmljuje vozila za drumski transport robe, dok u svom vlasništvu posjeduje 4 rečna plovila, 3 samohodke i 1 baržu. Za potrebe kompanije Eurogas prevoze tečni naftni gas iz crnomorskih luka do luke Senta, maksimalno kapaciteta 4000 tona mesečno, gde se gas dalje kamionima transportuje do krajnjih kupaca. Tečni naftni gas se do kupaca razvozi sopstvenim prevozom, a zaduženje kupaca se vrše ili merenjem izdate količine pomoću vage ili preko ugrađenog volumetra na samoj kamionskoj cisterni. Eurogas vrši distribuciju i razvoz tečnog naftnog gasa do svojih kupaca na teritoriji Srbije i regiona. Transport se obavlja sa ukupno 21 autocisternom, koje se iznajmljuju od sestrinskog preduzeća Europetrol Trans. Iz Subotice se obavlja i železnički prevoz robe do Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Makedonije. Reč je o železničkim vagonima za prevoz opasnih materija koje se iznajmljuju od pouzdanih inostranih partnera. Skladišni prostor uz dobru logističku podršku garantuje našim kupcima kontinualnu snabdevenost tečnim naftnim gasom. Kompanija Eurogas također raspoloži sa velikim brojem nadzemnih cisterni za skladištenje i distribuciju tečnog naftnog gasa, zapremine 3 i 5 kubnih metara. Popularnost nadzemnih renta tank cisterni je u porastu, posebno za grejanje poslovnih i stambenih objekata, kao i domaćinstava.
Postavljanje Eurogasove renta tank cisterne je jednostavno. Prema propisima cisterna mora da bude ograđena i postavljena na betonsku podlogu sa uzemljenjem i udaljena od najbližeg objekta 7,5 metara. Kada je više domaćinstava povezano kao zajednički korisnik jedne cisterne, postoji mogućnost ugradnje protokomera gasa za svako domaćinstvo. Tečni naftni gas u stabilnim cisternama se primenjuje u zagrevanju industrijskih zona, stambenih naselja i manjih mesta. Gas u bocama predstavlja smešu propana i butana u odnosu 35% prema 65%. Kapaciteti boca su 5 i 10 kg za domaćinstva i 35 kg za industriju. Eurogas isporučuje i boce sa sondama za izvlačenje tečne faze od 10 kg, koje se koriste za viljuškare. Boce se redovno testiraju i proverava se njihova tehnička ispravnost. Eurogas raspolaže sopstvenim kapacitetima za punjenje propan-butan smeša u boce, kao i kavezima za smeštaj boca. Kao jedan od najvećih distributera tečnog naftnog gasa u Srbiji i Crnoj Gori, Eurogas je razvio veleprodajnu mrežu sa ciljem da bude prisutan u celom regionu. Cene tečnog naftnog autogasa na našim pumpama i pumpama Europetrola su uvek među najpovoljnijima na tržištu. Tečni naftni autogas kao pogonsko gorivo za motorna vozila sve više dobija na značaju, kako u svetu, tako i kod nas. Za to ima mnogo razloga, među kojima izlejamo: isplativiji, sigurniji i čistiji od benzina. Eurogas snabdeva benzinske stanice po celoj Srbiji. Neke od njih su Slovenački petrol, Eko Helenik, MOL, Lukoil, Europetrol i mnogo drugih benzinskih stanica. Snabdeva farme, sušare, punionice boca, ali takođe i velike industrijske sisteme u celom regionu, kao što su Knauf, Kapastar, Ujedinjene srpske pivare i tako dalje. Uz stalno usavršavanje menadžerskih znanja i veština, tim profesionalnih menadžera organizuje i kontroliše aktivnosti kompanije Eurogas. Mogućnosti saradnje su neograničene. Sistem veleprodaje funkcioniše na teritoriji cele Srbije i susednih zemalja. Planovi širenja i razvitka kompanije su što veća prisutnost u distribuciji gasa na teritoriji Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Hrvatske, Slovenije, Rumunije i Bugarske. Ako ste zainteresovani da u svom prodajnom objektu uvrstite u asortiman i naše proizvode, slobodno nam se obratite. Uvereni smo da ćemo zajednički uspeti pronaći najbolje rešenje za adekvatan vid saradnje. Eurogas svakoga dana širi prodajnu mrežu uz obostrano zadovoljstvo kupaca i zaposlenih. Uvođenje novih koncepata u snabdevanju tržišta tečnim naftnim gasom uz istovremeno održavanje visokog nivoa kvaliteta u tradicionalnim uslugama na gasnim i benzinskim stanicama na bezbedan i društveno odgovoran način Eurogas čini modernom i vodećom gasnom kompanijom u regionu. Eurogas. Čista energija.